Godangdo parukilan namana hopi hita di hasianganon. Alai didok Tuhan Yesus tu akan nama kaporsiai ibana. Podai hamuma saluhut bangso. Idama, sai dong anakku dohamu ganup ari. Rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Matius 20 ayat 10 rodi 20. Dapat tangisan doa Ratna kita sudah Mananda Yesus Partangisan doa pe anggo hasianganon hoso warsak sahit pe sai manosak do tok tok ikon songgo hamatea tu surina jomai ai suriro namanea umaladosai dan natar pasiding be anggo hamateani ikondori bolus be dinalau tu surgoi kita be now mana da Jesus ai inganan narade dapat di surgoi tadi kompel
peristiwa nami di Rasiroha nomor hitiwan uning-uningan na binamuna na dulot tadi bagi sasararion di persaruma itu ini nami di bagi sasararion nama amang nama nami dalam perbuatan nami dari namun nama itu ingat persatuk tinani asa tulis sarukan asal kapi asa tulis di tengah Tuhan tak uning-uningan dalam mengkorahot Tuhan tak berata dapat jauh di dapat Rasiroha kami yang kapopar di daerah persaruma itu perjalanan Muhammad saat itu hamba dapat kenahot perbuah-buah laboratian berada mahu mengacara pasal aku gabi majalah horas majalah gabi ia musuh bulan nami ada orang suka patakok di Bakatayon jumolo-jolo kami mengalap sangat tok kerajaan ina tua-tua serta bigodang madia mantan raja inat ta sori pada nalian tahumaloho amang raja inang sori pada hata nina tua-tua nama dok binuat buluduri sajok dua jari hamudo akar raja panduturi uhut laho mangajari iso namang raja inang sori pada na tua-tua nami naik marulaun hami rapdohot punah hasuhutono molotung pajuluhu hami di Bakatayon nami dadana pajulu uhum hami manang pajulu pikiran nami molotung kurang lebih di Bakatayon nami rapdohot punah hasuhutono tiroy hamu hami sidok putih pa saap di hamu na tua-tua nami mau lihat mak gabi majalah horas di hamu suhut belum nami di son nungabe takas hujalo hami songon pinggan nahot nama risihon harbue sakti harbue siribur-ribur marakuk dohot napuram mania uduk muse mardongan ringgit situ suara hatanina tua-tua nama dong binua sigido binai tukol di sobo dang pola salah hamyan tong manise nangpe nong takas binoto nuai asa dia malang lakna dia mau nokna dia hatana dia nari dongna asa takas jumpur batakas ujuak bola takas maduma jumolo hingga takas marsadaroha si takas ninauli si takas ninadingkan barita ninauli barita ninadingkan si piopon di roha si tangion si tangihonon di simanangi takas raja imarbuawa iya haroni nauli nadengkan marang buah-buah di nauli buah di nadengkan natakas disukun namaro nami iya hatana iya dainang opuduri inang nami nasarma tuaom nungan simbolo dira Tuhan nasar Tuhan di bagasan sidioma namaro nami nalawa pataruata tumpara dihay napar satu tinani aliando sotara sangdo dinamaro nami kupato pahami na sumani marulaw na behami dinamang pun raja di nawatung lohoro dari boro raja di natutulong tano raja di hula-hula asa parpangidog kami tuhamuna namaro nami asa tutangiyan matani-matani pagulong-una kapag paso-paso kami saruk na paparang na Maulutun na maluktup namaro nami di bagasan sityon ihata ni nauli nohon di aron ni nadengkan himaw buwana namaro nami nasimanang hatana mau dati madabi masalah horo olok-olok barita paggabian barita paghorasan duhabi na binabuhan ni raja ni hasubuton laos ditahi hamu duhabi di parnakok ni mata ni haryo naik patokongu nama ulaw parsor noton ni inata sisaw rumatuay di bagasan partikyaro mahabi adorang so dipukahamu ulaw ta takas di pasahatamu songon sakti-saktimu tuhami parmusin muna gabi majalah horas di hamu suhut bolon nami ala takas doh widahami hot doh huberek kami or di hudulanna dohonon nami masoman hata ni upama ni na tua-tua asa pirma ina poki bahul-bahul matok pasalongan pirma toki julu-julu madihamu dalamnya kapas samota marakuk di bahik kamu di songan napura maniar asa tiar matok kamu tujulu tiar kamu nak tujai
tiar hita dina mamuka ulauta manongai sahat rudina paujungkot di ulaun para saur matuan ni inata si saur matuai marakup di baik kamu di so sugut bulun nami ringgit sito suara natinopan ni pamarin tatay si palas rohani dakdana kasoloman yang kana batua dan tomo si palas rohani dakdana asa dohoron nami mah songan hata nina tua-tua asa binangan ni si hobi binokak di tanah bunga to sanggaran to ngapori di lubang masa tua sino man to kapinahan muna gabi man ni ulang muna ibur magudang ang kadakdana songon uluson pura-pura tiak kana lahomatua pengkeng ma lahomatua asa dohonon nami malihan musuhut bolon nami asa sinalis si bahut ni atas nyanduri horas sawatok sudi suhut songon ima ham rajani hami pergosi asa sahat sulu dinogu tu bortean lelek kita to mangulu uhud magabi tu pakorasan diha musuhut bolon nami adora sotabuka dia kaulota tamado hami jumolo pasahaton songon pangiduan nami to mata namar tua di bata asal upatu pahami abang songon ruhu di gosi nami marpangiduan kami tuhamu saluhut amat raja inat tasuri pada luas samu majolo hami laho patupahon ima songon ruhu di gosi nami mangidu mangilek kami tuhamu dinapak kuli ima godang sipitu godangi suatu ngadok kita mang manor toho songon ima sahat dihata dihita saluhut na dijago tapos roha hanya kamu yang udah pinong tayo hanya kamu pinong tayo kan atau kami hendak suara yang orang na mga luluhod ko matari bata dapat na yung luta lupa na tinahata mahigit na marokta na taon ng pinong oleh temani hamubun asuhut nongabetakas notarioso kami
songon ruhur ni kosinami noai suruh abang burumi lahulang alap tulak nina pura panyar Baru nami di suara ni nama rota ala pagoma tua doholas neroha sian nama rota di bagasa tiga. Di pangkatayong na bonasrut asa dohonan kami na soman kata ni na tua-tua asa eme si kabatua marlingkungan milik kinabokong di bagandos luhur tua hores si tatong luhur di marorok asa silang lapor huruf silang lap aik loba dalam petong tengah sorong marong utubut na bagurang sahat turun dan batua totong di batasan asliroha asa sahat sulu sahat batu bertiang leleng kita sudah bangun hubungan mahita kabe ke barorasan kawin semua tuh tadi hormat kudu tidak makhluk Sila sapo bilay na mo nalawabuka na mahuri ang karata namin ilo kumanami itong mahartongan ibagas na hita sa wanita pagkakulang namin turajay tulang namin gultong do akarat tulang namin Hindi soni na kita sa luna jadi ada dulu terlalu yang kita menggunakan semotor ala Kristi dohida membuka be DJB ulota tolong di bahasa Tania na pauju kupe tolong di bahasa Tania jadi bagaimana namin kita sa luna kamang inang ala na membuka ulang kita terlalu di inang nang formaduo sa terbuka ulota kabaho ma manende meda Redehita nomor 270. Di Portibion go 12 tahunan sa nasusar toto.
bagasan guarnia mado tanak doton di porbadia. Amin. Hata apa tujuh. Hamu akadongan sa porsiaw na hinalongan itu hatta Yesus Kristus. Diki pemas-mas manang pada tumuna jalo hamu do ulus holong pasedahon palasob bada do to dimuna. Diki dia baramuna do yak pehun ulus si gajang rabui ay makirim do hita di gajang di umur do dito ni pinopar. Sana hari dinaso panagama ni rohata nungaro di bata majo hina holongan ta au tulak bungna sirang nama hita sen ibana sen hajol maun tada lumud dohot hamut ni asa ni rohata tada gotak ni rohata di hamatianon pasatot tado tu hamu ulus sabut mahutun adata nang pesongoni makirim do hita songon inata Maria nabadiai nang makilawon hinadangol ni parmoting ni anak na Yesus Kristus tua heu do haduau na manoto atong tabang hidup pas-pasu ni di batas sileo pas-pasu na sumurungi ay iba na do tuk mangalehon apul-apul gogoro dame do habe ngeton ni roha tuita. Nanayang apehon nami dusi apehon nami ulus sabut nidongan nami naung marabuk ni roha gabi tada pakarimun nami di nasida ulo sitapin namai ale Tuhan na tumada arsa do olas ni roha terus tu si tauron do ni anak Yesus Kristus ina marjabar nasida di tauron ni Kristus yo jala susoi marohan nasida salpu habuk ni hamatiaron saim na jupang do hayon hanguruan setada habuk ni roha nomor 2 madi nasida terus tu si Marta do si Maria na terapur siala hayon ni sila sarus ani anak Yesus Kristus salut na do payron nami on pasat hami to ale amang marite Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa matu. Jadi kita orang yang dan kata pada pemerintah tu yang aku. Jadi ada orang so kami urus pakuri itu naboran di muloma di roha nasibani kami lo anggi wilayah yang tiaraso gadang kami yang bayangin baru pasatan yang di muloma hilang tadi. Tahoma makayat kita puji-pujian madok mauliat itu hami tuho ada Tuhan di bata aman namin maramang sari wala gijang kuboto hami do ada Tuhan na di pangiring-iringmu hami sian nganan nami bi buitol khas tubagas ni akka amang buru namion ganuk merseda-seda di bagi sakahi pason iman nalau pasahatun udah sabut tu naboru namion ima udah perpudi siak kami ibotona nang babana te asa homa na mangiring-iring kami doh manugam di bagasan kolong na kuyari Tuhan asa magdaran ulonon mulai sana memulai satu na mangujuni anon di bagasan jami nasihat koin jalan madara di bagasan nature di bagasan kono aranya di Tuhan sama lo hamil mangilu tuho ima dia kahaurangan nami di tikini mulu nami tu napor nami nang soni napor nami tu hamil nama di bagasan serius kami Tuhan dia kapangalasan nami jumlah saya Tuhan menterap pasu-pasu satu nami di bagasan lasni roha dohot dengan roha nami lau pas satu ni dua kamu hari-hari nengko alania di Tuhan
Jalan matanya anu dibagai saya Kristus Yesus matanya kami Tuhan. Amin. Anu memari kita. Ini aja ntar yang ngambil. Aturan kami lebih berpakuri dilaporan kami nang betul. Jumur kalau nabi Tuhan maka berenang. Juga bere selalu nama kapal pula. Di Palulung di kotoran minang betul. Agia matong pilai berbata tanyang kami tulang. Marhite ulos sakuton matanya mahamin untuk menjauh. Agia di tahap pertuamu selalu laporan di kotoran minang betul. Mana pun sila-sila mau dia kamu jangan kona. Mana pun tagabiyo. Mana pun tagabisuhon. Mana pun kabisaran lehat batai. Di kamu selalu na berenami iba bere nak kau kunami. Koparan di botonani nak kau berdua. Tagi batu batai. Doron nami. Sian kami tulang. Asal aku sih ikut sadar ruang saudara mulai guna berdua saya mau sadar ruang apa mau kata pau ukon dibuat di matanya yang telah nikah ima dia hormon rohani dewasa nasihat nama sangat terasa jaron karo nauli naringkat kejang mah umumna di sana orang nasihat jauh jadi kamu mayak kabere, akabahuku, patak pasukan semua ulah tersedario, asal hotel kami ulah parkuri di botolani imah omah. Jadi soal imah tuh itu, tak perlu, kau jadi baru. Dikiri tawas lebata, waktu bertidio, dia doang nih. Raja di Moro nami silakan. Roro kami. Roro kung nami. Imamungu. Mabuan berapa orang di Moro. Enggak boleh di matanya hari di Moro. Nah di sopehan juga kamu. Akak bapakmu. Para bapakmu suri hula-hula. Maka pehon los parpuri tuho. Pada dahulu sadari rohanami mai. Pasa toko tu ado bandile bata. Annol lo tarong kali mau dengan apa tu. Ulima todim, rohani todim. Maka ngajalaon. Mata pasupa semua di jalurna di bawah parangku. Anak bor nang sangat berkapal kumul tadi. Selama jalan bahwa itu kerja rumah hati ketika rohku memasuk tertib jaka angin akan boleh nabi lewat kundi anginnya boy sokko bahwa roh nabi borfak saum bantu sorry marah nabi itu orang sudah las marah itu di pacar berusak kami kamu oh betul dari hari ini no. Oh terbalik, oh begini gitu. Sekarang terbalik, terbalik. Ada iya. Dok. Lipat ke bagas, bakal lipat ke bagas. Jadi apa mulu? Ya benar. Sila-sila halami kami akan ulang. Pasal nabi lo udah pertugi tu bahu kapuan. Oma udah pertugi isbir akan akina ibotona subir akan sadar karena tidak tu juro nyario. Juro mah kalau punai pangkual asa papelkan udah pertugi. Urus magiri mo, diho, pahoku,
ulas partogi yaka agin sbi tubuh yaka bawa udan nolong nai homa ijuru madau juga sbi pakana negani sadaro hamulo agin iba terjana hopang kuaran turun burigon cakani opung marga buto apel kama udah tuh mana kayak bau putih udah partogi udah mangiring sudah ke angina Oma popu ngomong bertogi mangiring dia mau kapinopar ni ibu tokku nang sorma itu jala urang mahamu popu situng kusing toho mahamu sigara rotang mata kita ayo lah pangguara kalau jadi dorong kami masuk sini betul-betul asa bintang larung geris maupun nasumorok di poparan ni foto lagi nang suruh motor kamu selalu itu orang air risma orang toro doamu matong soal betul kebetulan kami kan asa sahak masuk laluan di Tingara di Pudini foto lagi nang suruh motor Nering matok kita bangun di pas-pas waktu mereka suara. Semua lima, tabere, kata berdere, doa kebau bulan, pas-pas, lain dong bulan yang bayar. Aku ibu aku kami kerja nabi. Or, semua kata yang kita. Dari mulia itu memperjuangkan di masa aku kata Tuhan. Ihorong-ihorong Tuhan tak kita bumarang pasal di bekas artikel Tuhan mau nama kami dalam kasarado nak Tuhan mau pulang nami selalu ngestok satu bilang siap kita dari para mandi namo kalau kita bekas artikel pasal Tuhan mau nama kota cara jalan isial apa benamuna di bekas artikel di pagedon di hamuna mana di berada dulu nami kami matong materi batadi pada masih perona mengaku masa lalu dapat tujuan kami poparian nabi nasau berdua di bagian tertikion itu kalau melihat dari kamu dapat dari nabi langsung dari kamu kurang nabi si desa putih yang nabi itu akan kurang nabi di masa tokoh nabi dokter nabi hina buat roham marpang itu tomat tadi bata marhitihun nang sor magu nang hormon nang hubari kami sapu nau di sapu nerina nang persahat itu di nang hormon pas matok sama pagdami akara nabi baik taima si payonna asala putina bilang lebih Tuhan saluna popa ni dan hormon asa pei persagubon nabi buat dia bara nabi kata masuk na pira sahuna na pinang mula bamata ibata pas itu sahuna pira sahuna raja nabi tohmat to mana persaudia no mana pahorasan mana to hato doa kebisa jatahan to parana atau kalau nabi masuk nama ngaku pada orang guna asai perjulat-julat siap batu julat-julat neta kasih lagi dengan Tuhan pasung-pasungnya materi batana kita sahaguna di bagian sadario Tuhan yang akan berhusmuna marinde pasal sapu tamu dengan pormono di pasal Tuhan tamai waktu kami meta kasih mau to Marinde hita nomor 364 di sido sonangau.
Leleng-leleng naik. Hamlia Maria Madoa anak Loton di Purbadia. Di bagasan ukarnya Marotan anak Loton di Purbadia. Amin. Nasama Tuhan. Asa tabung martoman alamat. Natamah kita maduk kata sadaraga murut ngapa na maduk mampu saluka. Ilaw na saruma tuwa. Lalu pema ulah di pasar bagomo. Lalu kalau nami mahoinong martoman alamat. Di pasar tuang masaluna kapaparamon. Dulu mahoinong di mahami. Orang selalu na paparamu yang kena maulau rasirohai. Dina ko patupahami ulang tasa dan yun. Moro besong ija penipaduhan namin no. Sahali ko totoo manggungkomi. Mama sumasa matali-matali paparamu sa luna. So ni meron ko namin today na. Jadi, kalau surat tasmanikan, sama namin. Lawan nabi mampu budi alamat hilang angin sorban tua. Pertama mampu dan hafal tusi.
kurang do. Lunga tumra seberohani yang tulantang marga gultum nang raja nina tua-tua di perpihak ni daerah tahun na tabain lunga di marpogunya laman lunga beringgan nina rasida tahalas sumakana binaringgan ya kaki doa kapanaran amin ang galing namin sa nihonda atau ngano rasa tabuk kada piatara jumolo majadi roha kita mabai tidur mulu ni daerah tanah sorba dua on partikeno kubasaha maduara syakana. Jadi mulai tema itu hatta mulai tema nang dihita salhuna dihamu tulang nami nang dohot sude akar raja di doma sahuta raja paradatan mangilu hami tuhamu raja nabi lubungnya dihamuna salhuna akah raja di hulu-hulu nami dohot raja ni akan mengguru nami asal yang kamu jo tikiri hami raja nabi akatulang nama jahahon jujur muluni ina namyon ima pawiran nami julu Tuhan menatulang nami nang salhud raja di hulu nami dohot sudi akah raja nahotak kami. Maulah tema alus senatu tuan berketepatan margogota ngasih tulu bila-bila sida. Jadi semua dimatulang asahu jahomma jujur mulu ni nak boromon. Jujur mulu ni Lucia borugultum. Opu dodi boy silaban. Ia amanami manang amang natua nami mangalap boru ni rajai boru papahan ia anak kona itu ia anak siap kangen namar goar opu badia anak si nomor 2 opu tiba si nomor 3 namar goar opu nioluan anak si nomor 4 namar goar opu sita anak si nomor 5 namar goar opu sabam nah anak nomor 6 namar goar opu joni ima opung nami nah papituhon ima namar goar opu baltak ia opung namion ima opu joni mangalap boru rajai boru glutum sian sosor gadong di basah-basahon lusada anak bahwa di nasida ima namar goar opu doni boy silaban nama rujung ma opung namion opung boru nami ima boru gultum marhasohota mamuse tu opung nami boru bintang di basah-basahon tu hatano sada boru sian nasida tu opung nami boru bintang di basah-basah tu hatano sada boru sian nasida marujung ma opung nami boru bintang marhasohota ma muse tu opung nami boru na beban jala di basah-basahon Tuhan lo sada dana boru dinasida ia damang namar goar opudoni boy marhasohotam ma tu boru ni rajai boru gultum sian kia raja matiti di basah-basahon Tuhan tado manang dadanak lidasida anak pitu zelaboru okat ima hami akka raja nami tubuni dainang
nama kaholongi hami boru beltumon jela anakna siakangan nama ngalak boru dirajai boru manulang sian huta si horbo jela di basa-basahon tuhata no danak dinasida dua bawah dua boru jela anak si nomor 2 mangalap boru dirajai boru sinurat sian huta luban lubu persea di basa-basahon do dinasida tulu anak opak bawa boru ya anak si nomor 3 mangalap boru dirajai boru si manukali sian huta tarutung jele di basa-basahon tuata do dinasida sedanak bawa ya anak si payopat na mangalap boru dirajai boru si regar siam medan jele di basa-basahon tuata do dinasida sada anak sada boru ya anak si nomor 5 mangalap boru dirajai boru situ morang sian huta marihat siatar jale di basa-basahon tuata do dinasida sada anak sada boru ya anak si paingonom na mangalap boru dirajai boru situ morang sian huta lutung samosir jale di basa-basahon tuata do dinasida 2 anak sada boru ya anak si paipitu mangalap boru dirajai boru si hite siapa kara jale di basa-basahon tuhata do dinasida 2 anak sada bawa sak boru iya boru si akangan marhamulia maon tumarga si mangusong sian si berong tebit tinggi jale di basa-basahon tuhata do opat dadak ona opat bawa sada boru iya boru si nomor 2 marhamulia mon tumarga di amang boru nami sianipar siap medan sian medan jala di basa-basahon tuhata do dinasida 2 anak iya boru si nomor 3 marhamulia mon tu amang boru nami sinaga sian huta gorat samosir jala di basa-basahon tuhata do dinasida tolu bawa tolu boru ya iboto nami si nomor 4 marhamulia mon tua mamboru nami marga sitijak sian huta siatar jala di basa-basahon tuhata do tolu boru dinasida pahopu sian anak naung marasohotan 10 halak dela pahopu siap boru naung marasohotan 5 halak nini naung jumulu nini inanami ng jumulu dialah tuhatai gudangna 10 pitu jalananona 10 dulu jadi punguma peparan di inanamion anak sohot anak dohot boru punguma sapulopat boru dohot hela welu pahopu siat anak 34
pahopu sian boru 2 busada halak ninina 17 lonona 17 punguma poparani dainangon 107 poparani inanami jumlahna saluhuna 107 halak mak songonima raja nami songo jujur moluni inanami nani haurongan ni nahu haurungi hami on asa merpangiluan hami raja nami jala asabuan hamu ditamiang muna raja nami takas songono kupatutur hami nunga gabi dainangon alai lumube ngadi amo kahulan nami tulang nami raja ni hulan nami salutna merpangilu adu hami raja nami adong lupe di peparni dainangon nanti tinggal honna nasomar rator nasomar penutukin asal dia merulau di bagasa sedarion di pertuan di inanamion imanang sormadon posroh hanam ya karaja nami lumubi ma dohon di raja di dogo satanami raja di hulula nami salutna asal dia meratami kamu tuhan tanah tua di bata asaboi dapat di akah sinakaban ni rohanami ima nokku pasur hami karaja nami marhiti tami yang munai asasahati apu di persatuan Tuhan dia barang nami ebing dia dengan nami pasu-pasu na lahosi pasahatan muna akar nami di hami sudi perkilong muna koparani dainangon jadi sogonima pangilon nami tuhamuna mau lihatin ma upasat kami siap koparani dainangon sogo jujur muluna gabi majalah horas